Kublai shun fi bro session pat hakane ka video menta ngan ya thu ya ki tarik exam ke badai jong ki post ki balaj po negrim semua jong kane ka group B and group C hi ke badon prap sautali lada apply te lada pimpat dapat apply sa check hi na po ka website na ka link sa buku description te ka video nam ta ka turung lada psna ki like kumba prap sautali ki post la jong hi ki application ki post ki badai lagi jong mdere tang we don LDC darkroom ki assistant auditor ter la jong tama totalang ki post bro ki don kumba prap sautali te la phim khampat apply te sa ngan bu ka link pu description jong ka video ba jong ka website ru sa check nang tu ka last date kan dai apply tarik mata banai kan dai si ba saw la phi ka apply te ki tarik exam nam ta kane la pen mi na po website jong ka negrims nam ta gine exam issuing of admit card ta ter te don nam pedang gitu pada ki ba ong nadu nengkong ki ba apply ki ong ba apo negrims kamlong ka date of birth kum ta ter te na kum ta katu pada la da ki don ki mampat pendap du mentaru te nam ta katu pihak change ya ki browser pihak menle Chrome pihak menle Firefox kum ta ter ka namar ka jing pendap online ka per ka we na ka we hi ta ka dau te gidon ka we ka browser kamlong na ka we ka browser kalong ta pihak change te ka pihak nang sama pi ta ka dau ngasih ong berabor la da phimnang ban apply pihak ban lech ya ki cyber pha ya ki baknang be khamla la phimnang te nakaling jonga tangamla re ban jawab lut ibaro ne ban reply lut ibaro kita kijing keli kijing la ibam syam kijing phi ibam la ban pendap kita baro te ngadap IP advertisement ngadap batai detail bah ketua video ru pang post ki balai kita ter te nam tak ban apply ban nam tak kita kijing kam baro te kasyong sahapi ba phin lek ban pendap ne lanang ban pendap hi te pendap hi te kita rik exam nam ta kine ki post ki badai jong group B and group C po negrims kamau mo kine ki jong ka central maka negrims kre jong central kini permanent mar bun ma ki bakali ang di permanent kontrak ne di permanent klamong e kontrak na di permanent gini te kini ki post group B and group C don interview mo kamau central don interview merit list badge la da pila la wan qualify ya kata typing test ada don la ne ka exam then direct merit list badge te kindon ki ST bat ki UR i kita rong ada ban batai ba haka UR phinom la ban shim age relaxation re haka ST badai pila ban shim age relaxation shubu ke age jong phi kala cross ya katu ke age ke bala abu ong tu kemud ba ya ka UR post phinom la shu ban yo re haka ST post badai pila ban yo mar ba kadon ka reservation ada batai man ka pore kata ngatrai pila tim te katkum kane ka date of tentative date of issuing of admit card la de bu ikitarik ban ai admit card sadakan mau kandai shitarik manai khara shitarik Disember hadu nru tarik Disember deskan mau kin sa ai ka link hi sa le website jong kane ka negrim website hi phaban le man yo ya ki admit card jong phi ban download sakan mau ka tarik mau nadu shitarik hadu nru tarik ai por tentative date of online recruitment examination ke exam pada kan sedang nadu new tarik Disember hadu shipo tarik Disember single multiple shift kidon lagi jong shift te kan mau ban download dipa ya ka admit card jong phi na du shitarik atrik onam up last date ma te ka shift kadon la ka jong kila ban yo akan new kila yo ka pra kila yo khnai kila yo shipo ka jong ka shift kan haka sisi la ban don lai sau shift melawan tip te sampai ya ka por bar ya ka jaka ban to exam ru ma kan mau timing of examination te kin sa ai po admit card will be announced on admit card haka po admit card kan sa thop yang tu ba mar admit card la sai don bet ka por to exam ka jaka ka ebro ka keteng detail ebro dab don rang tu ma kan mau duration of examination 2 hours are kanta scheme of examination ada batai jurang ni 100 MCQ of 100 mark with 4 alternative for each question 100 marks mo 100 marks of 100 MCQ of 100 marks mut shima kawai 30 MCQ related to mathematics la da batai hang ne mut ba live totally kin dei nam ta mathematics then related to mathematics, general knowledge, logical reasoning, and 70 MCQ related to subject. The new 4% kademta lipo pada kadebe na don lang makamas general knowledge but logical reasoning. The new 4 pada MCQ related to subject. Kemudian kum ki post ki ba apply kan ya relate ya kata ka post kan. Kidon lagi jong mar kibon ki post lagi jong ka post ta kadau ka 70% pada kan syongkat kum gitu ki post kidon ki post bede jong ka dark room tekan ai kat kum kata kidon ki post bede jong ki we kan ai kat kum ka kita ki post kan there will be negative marking of 1/3 mark of each wrong answer te naka shimak
la pi bakla kan minus 1 by 3 te 1 by 3 la da divide kan point ka 0.33 kum tai 0.33 marks sha minus la da pi bakla negative marking te ki bom de first time dak perkhat asin shua ba phin tik ya kan ka answer la da phin patikna perkhat asin marban sha minus mark negative marking. The minimum qualifying mark and recruitment examination will be 35%. Kemudian bahana sispa ka minimum qualifying mark ka dimenlong lifespan marks. Ta de qualifying marks ma lifespan mark lifespan percent na ka sispa ta de lifespan hi madon sispa mark ta. Te kan mau bai kata sangap hama medium of examination kan de in English, syllabus of examination will be in accordance to the education qualification and experience as mentioned in the advertisement existing approved recruitment rule of each post. Resolution of tie case first by using the date of birth with older candidate place a higher kibala kham has name kin yo kham shwala da pidon ka jingya kaju ki marks tamud ba ki ba kham has name kin yo shwai kita gan. If not resolved by one, the number of wrong answer negative marking will be used. Te lada kamla are ka ketuban kong ya kaju be baro kin pe sai number of wrong answer. Ki bun wrong answer kita kan do. If not resolved by number 2, the candidate acquiring yearly minimum essential qualification as per requirement each respective would be senior in merit kin ai shwai kita gan. Acquiring earlier minimum essential ki ba mutba ki bala pas kham koloi ka minimum qualification kan chudan bala pas ka post pas kas 12 te la pas kham shwa tu benang pas nang shu pas pade kin nganum yo ara ki yo tu bala kham rang ba bala kham pas shwa na iwe te hangnel da ai batai ba ki detail e baro the candidate are advised to download the admit card from website negrims cbet exam.in te kan ero kin sabu i hapo ka website hi ngan sa peniru la da ki bala nang te kin le hi hapo ka website jong ka negrims si ban check mar kidon ki bom nang ro ndala penbo e ka website ro kim nang ban check e garan ka ta link ro i kata ka we ba jinjar te yele ban wat hangno ka don he te khnang ba phin tip kloi kan man wat hangno ka don ta ka link kersang khuri khura kuma le kai ka fun te khura kumta te phin nang ban. Only website generated admit card kinum pha are ka speed post have download online sprint kan mau. The online mode recruitment from group B and C will be conducted for shortlisted candidate to appear in the online CBT recruitment examination. The original document of all selected candidates related fulfillment eligibility criteria experience will be verified by recruitment before final payment. The documents pada kin sa verify and ka final payment dan da la mi list pada mi release kin sa verify shwa kan. La phimbiang sa reject kin one degree kalong tan bagan em don interview ra. The state of examination tu phila tip hi phila da ai shalong tekan job ai shalong hi. Okay, all application are required to visit the website. Baru application have pay website regularly as also from okay, tanggat tu hi ka jing pentip gitu. Te kidon ki ginon kamero kin penmi bi hapo official website be jong ka negrims.gov.in ma negrims.gov.in www.negrims.gov.in asabu ka link po description dan nam tag ni ibro ginon kambai de bat kanika post group A group B and group C. Te kita rek ibro te phade ban penkrel pano ka exam ka de December mat ka last date nam tag kanika post ka de R fly tarik matau menai ke bandai si basau. Te namta kanero kadai be kidon ru bakali kadai free hapsiu R pasan po mo group B and group C hapsiu R pasan po jong ke ST kategori namta kini ki post. Te ki bakwa ban apply select no kloi lada ki blada apply bde pia ban pen kre no ta exam basa kan mau e katarik ban download ki admit card ki jong pi. Kita ngine jom tip flash one.